Selam алейкум, эфирде заман, студияда Шевкет Аматулаев чалышмақта Қырмыжғалынан 1076 күні yüz берген вақияларынан таныш етмеге азырмыз. 12 күнлік апыстен соң фальжы Сиран Салиев азат етілді. Сабырлы олып намазлар қылдым, вақыт пек жоқ еді. Украина шарқында башлаған қамачавны полиция тарқатмаға тырыша. Türkiye'de yaşagan екі Қырым татары Украин диаспорасы темсілжі весихасына алды. Қырымда тұтылған фальжы Сиран Салиев азат етілді. 12 күн Бақшысарайынан муақат тұтып изоляторында кечірді. Ишғалжылар январның 26-сында оның евінде тентуф кечіріп 12 күнлік хапысынан жезалама қарарын қабыл еттілер. Салиевны санкедерсінің ичтимай ағыларда экстремистик материаллар тарқатмақта қабатлыдыр деп көрділер. Сабадан Бақшысарайда еві өгінде оны сойсоплары, достве, меслектешлері татылық, пиляве, оның ресімлерінен қаршылап алдылар. Ya Rabbil Alemin, sana sonsuz şükürler olsun. Bizim din kardeşimizi sağ selamet eve döndürgen, kaytargan için Allah senden sonsuz razımız. А вот она что его вышла. Pek қуанамыз бүгін бөле күн олғанына. Иншалла, yakın күнде біз қалған мабузлерімізді де көрерміз ветанда. Амин. Ветанымыздың сербестлігіні көрерміз. Амин. Ve bu millet vetanға, bu millet sahip çıkar. İnşallah o günlerini görermiz ve kuvanoçlu toylar, kuvanoçlu dualar okurmuz ve bütün milletten balaban Ardı gur olsun. Bütün mahkemelerde durgan bizim oturgan babalar, kardeşler, balalarımız azatlık çıksın da horondalarına kavuşsunlar. Я вот запасался терпением. Сабырлы олып намазлар қылдым, вақыт пек жоқ еді. Суннет ве фарз олған эпсі намазларны қылдым. Құранны зинданда отырған ханафикібі еді бенкере оқымадым, ләкин оқымаға тырыштым. Базы бір сүрелеріні де өгрендім. Сізін дуа ве дестеклеріңізні ер вақыт дуя едім. Альхамдулилля, определенное количество сур даже выучил, не буду говорить какие. Қырымда фальжы бірдемлік наразылық акциясыны кечіргені үшін полис бөлігіне алып кеттілер. Акцияны Русия тарафдары олған Илья Большедворов Ахмеджетнің Ишғалжы мемуриет елбашысы Геннадий Бахаревке қаршы мемуриет бинасы оғынды кечіреді. Наразылық акциясы тек 15 даққа девам еткен. Полис қадемлері келіп, оны ве о кечірген наразылықны камераға шығарған инсанны тұтқанлар. Кечіпкен Ахмеджет сакинлері акциянен разы олғанларыны білдірділер. Бұл есімлер қайда шығарылғанын білесіңіз ма? Чүнки бұл соқақлар бойы жүресіңіз. Жоқ, мен жүрмейім. Мен аңлата білем, бұл галерейная соқақ көшесі, бұл Женя Жигалиной соқағы. Анда кеченлері тамирешлеріні кечірген еділер. Евімізде, бізім төпемізде олған дайре виран олғаны 2 ай олды. Бір топ весиқа ташып жүрем, ләкин проблемамыз чезілмей. Пек яқшы. Не үшін обыр озы чықты, дегерлері қол тұтмай. Чүнки адамлар қорқалар. Ишғалжылар махкемесі ақтем чейгозны апрелінің 8-не қадар апсте қалдырды. Адвокатлары Қырымның Ишғалжы елбашысы Сергей Аксенов ве Алушты регионал меджлис елбашысы Энвер Арпатлы Суравдан кечірілген сон ақтем чейгоз апстен шығарылмасына талап етті. Чүнки оларының изатларында чейгоз қабатлы олғанны таздықлаған делелер жоқ екен. Ответ прокурора был достаточно прост, основания не изменились. Прокурорның жевабы сады еді айтқанына көре вазиет деңішмеген. Махкеме есе апсте тұтуыны рет етіп дегер усул белгілемеге разы олмады. Чүнки берілген изатлар бойынша махкеме өз қиметіні кесмеген. Бұл себепіле шикаетіміз рет етілді. Бұл қарарға тек іш бойынша қарар шығарылған вақытта шикает бере білеміз. Спецназ оз-озына илан еткен ДНР ве ЛНР жұмхуретлеріні блок еті башылаған фальжілерге қаршы күш қоланды. Вақия Бахмут Константиновка yolunda oldu.
Акция iştirakçıları erkek kişiler olgan avtobusны keçirmеге разы olmagan çütke aytқанларына көре, анда титушкалар бар екен. Камачавда ато ветеранлары иштирак еті. Олар işgal olunған территорияларынан olgan тижарет тоқтатылмасыны талап етелер. Фальжилер эм юк арабаларыны үшін yolны эмде демир yolны блок етелер. Полиция bu hareketlеріні канунсыз деп танып, yolны açmağa тырыша. Siz kimге qarşı tayaq kullanacaqsınız? Avtobusta Kamachawны башлаған insanlarını tarqatmaq için titушкаларны кетirediler. Herkesni yoldan çetleştirmek. Siz ne yapasınız? Atacak olsan at. Artqa çekiliniz dedim. Ne yapasınız şu? Дивіться, що відбувається. Удары наносились в область спины. Менде силя yok, провокация için kelmedim desem de belime urdular, boynuma, enseme urdular, pek çok koteklediler. Bu politsiyada Yanukovich'in rejimi daha saklanğanını aks etti. Это показатель того, что режим Türkiye'de yaşagan iki Kırım Tatarı Ukrayn diasporası temsilcisi vesiqasını aldı. Ankara dernek vekilleri bildirgenine göre böyle vakıya birinci kere olup geçmekte. Vesiqalar Ankara'da keçirilgen Kırım Tatar folklor akşamında takdim etildi. Tafsilatlı jamug'berimiz Emine Halil bile. Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da tarihte birinci kere Türkiye'de yaşayan diaspora vekillerine Ukrayna diaspora vesiqaları verildi. Vesiqalar Ukrayna'nın Türkiye'deki elçisi Andrey Sybiga tarafından Kırım Tatar folklor akşamı çerçevesinde takdim edildi. Bugünkü kun mühim kunlerden biridir. Bugün çetelde yaşagan Ukraynalı vesiqasını takdim edeceğim. Ukrayna devletçiliginin tarihinde Ukrayna devleti bu vesiqanı ilk sefer Türkiye'de yaşagan Kırım Tatar diaspora temsilcisine takdim etti. Tedbir dışında Mustafa Cemilov Ukrayna'nın elçisi ile şahsi görüşü geçirdi. Şimdi yakın günlerde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaret olacak Kiev'de. Bundan da önce bizim Başbakan Groysman gelecek bunda. Bundan da sonra belki Mart ayın sonlarında ya da Nisan ayın başlarında Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti olacak. İşte bu görüşmelerde nasıl meseleler müzakere etmek lazım onu konuştuk. Kun devamında Ankara'da başta Kırım Tatar Teşkilatları Platformasının ikinci toplaşığı geçirildi. Toplaşıda Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Cemilov başta olarak Türkiye'deki Kırım Tatar derneklerinin reisleri iştirak ettiler. Kırım Tatar ve Türkiye milli marşları ile başlanan toplaşığı Mustafa Cemilov'un açılış sözü ile devam etti. Türkiye'de bulunan çeşit türlü Kırım Tatar teşkilatları ve dernekler reisleri söz aldılar. Biz Türkiye'de yaşayan Kırım Tatar teşkilatları bir araya geldik, istişare ettik. Halkımızın, vatanımızın vaziyetiyle alakalı konuştuk. Mesele bu. Tabii bu konuyla alakalı bizim meclisimizin, kurultayımızın almış olduğu kararlar veyahut da Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin yönetim kurulu daha yakın zamanda Kiev'de ötkerildi. Bu konularla alakalı orada alınan kararları da arkadaşlarımızla paylaştık. Yapılgan işler ve yakın günlerde Kiev'de olup geçken Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin neticeleri platforma iştirakçılarına bildirildi. Bizim açımızdan en önemlisi dünyaya Kırım'da yaşayan vatandaşlarımızın vaziyetini duyurmak amacıyla planlanan imza kampanyası. Türkiye'de bunu ne şekilde yürütebiliriz? Buna ilişkin fikirleri aldık arkadaşlarımızdan ve en kısa sürede bu faaliyete başlayacağız. Onun için de Litvanya'daki Tatarların talepleri ve faaliyetlere ilişkin görüşlerini aktardık. Bir de tabii geçen yıl Genişes'te yapılan Dünya Kırım Tatar Kongresi'nde gene Türkiye diasporası olarak üzerimize aldığımız Genişes'teki Kırım Tatarlarına cami, milli mektep, bala bahçesi tarzı ihtiyaçların karşılanması için yapılan işler konusunda bilgi verildi. Kırım Tatar Teşkilatları Platformasının resmi toplaşıvından son, Umit Şilit'nin reislik yapkan Kırım Gelişim Vakfı tarafından hazırlanan Kırım Gecesi geçirildi.
değişik elçiliklerden adamlar vardı, siyasiler vardı, bürokratlar vardı, dışkı ilişkiler ministerliğinden bürokratlar vardı. Bu gece vesilesinden de biz biraz da farklı yaktan bakıp kültürümüzden, bizim öz medeniyetimizden de biraz daha yakınlaşkan olduk. İnşallah vatanımız için hayırlı olur. Biz beklediğimiz ve dileğimiz ki inşallah tez vakitte vatanımız kaytar. Bu şeylerimizle, tedbirlerimizle biz vatanımızda geçirmeye çalışırız. Tedbir devamında Kırım Tatar sanatçılarının yanı sıra Ankara'da faaliyet göstergen Cihin Milli Oyun Ansambli öz gösterilerini takdim ettiler. Ankara'nın Anadolu Downtown misafirhanesinde geçirilgen tedbirde diasporadaki Kırım Tatarlardan gayrı Türkiye'nin çeşit resmi kuruluşlarının temsilcileri bulundu. Emine Halil, Vladlen Melnikov, Zaman, ATR, Ankara. Bu saat hazır olған soңки haberimiz еді. Nevbеттeki yayınlarımызны kaçırmanız. Көрішкенше.